Bakit sweetheart? Nyati kayat mo nga si Dan tata, nyati kayat mo nga pangaldaw, kayat mo ba ti torta? Uno sinabawan. Ano lang narod nga busy kat bahala kan ano, nyati kayat mo nga ilutod ta. Bakit sweetheart? Gusto mo tan ano ta cellphone tanim, dakat to'y sangwanan ti makan. Dito lang narod lang ti oras ta nga agbanding ka. Ay nanog drama dahito nga lakay, kas lang nga Koreano. Agroy man kita picture kita sita sakbay tanga mangan. Ipos ko pa eh. Santo ta si Dan. Apay kastan ta sweetheart. Imbis na ikararagan takot ni. Picture mo tamakan. Ay ital naman kit didita. Nyamat dahi tuglakan. Tas lang danum lang napaburakan. Awang pay ramraman na. Awang bati mailutong ije nga sa bali. Nyamat. Bakat sweetheart dinamagkutat tayo kanyam. Punam syakti bahala. So basol kong arod na awan ramraman natin nilutom. Kasi bati kahit mga palabasan. Manutangon tang nag-asawa niyan mo matiltiliw tikilitik. Mo umakan samat nga agluto-luto. Igagagaram lang. No agluto kamat gamin akat usaram ta panunot mo. Diskarte. Awanan nga talaga nagbalbaliw kan lakay. Kinadakdakkel gamin ta buksit mo. Imbis nga iyutot mo mapandita ulom. Ag malfunction ta panunot mo. Sakpay ka ti malfunction. Sika siguro ta agbaliw-baliw ta mood mo. Han nga mauawatan, han nga ma-spelling ta ugalim. Ganyan ti irara sa asmo dita. Awan mo ti ibagbagak. Siguro nakamasmasal ta tonsil mo ta inaldaw kang ngak-ngak. Among ti kayat pula kay. Je pinaka-basic adi nga urehan ko nga ibagbagak. Basaan no niya ti da je panunot ko. Apay narigat bang aramiden di ay? Kinadakdakkel tamatam, hano man lang nga makita to niya ti paborito, no niya ti kayat ko. Ano to na ti paborito? Thank you lakay, yung bag na nang kasi asawa, promise. Uy, ala, amom, ijay trabaho. Sang kada magdan no nagwapo ti asawa. Siyempre ko na, permiti gaget mo, uray nga, apang ka inaldaw ko, nakasingsingpat ka. And of course, nalain kang agluto, kas lang nga chef. Ano ni bakit mat pagrap ko akat nagwapo ti panagkitam? Ala nila kay amumutan iso ti weakness ko, di ba? Kas lang ada ti katarak jay mata. Amom kaslak ngay nga naimunawan idinalpas ti kasar. So nga rod anak nga gwapo, tiknot lakay ada ti kasabihan nga paborito nga aanhin mo ang gwapo kung manloloko at dudurugin lang ang puso mo. Humanap ka ng pangit at mata mo lang ang sasakit. Beta di paborito. Naglalaokon adat ta amin nun. O adat ta nga antorium. Adat ka nga aloe vera. Asan to adjay paborito nga cactus. Inaramig ko nga boneless di cactus mo. Adatan. Impray ko nga kas nga boneless bangus dagupan. Nyapay ti birukom. Inaramid mo nga boneless di cactus ko? Ngiti pa nagkitam bangus nga boneless? Kayat munsa ta aramidak nga scrambled egg dayta?